Shalom, selamat pagi Bapak nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalohi tarigapan siganu paribata bani panurang sogot nyerion pasada hita uhurta bertonggo mahita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami na marhabang senok di atas. Puji-pujian apa terima kasih ma isombah kudur nami hubamu. Bani bagali pangidopimu huban nami ibagas parukuluhan nami. Bani panurang sogoton pemangelek kanami hubamu. Kasi marhiti hatamu na mapasingin. Orang hampura pikiran nami. Kasi sa ganjang nyeron. Gok ibagas hatamu mahanami. Ibagas na makurjahon horja nami si ganu pari. Mariti Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siya marianan bani panorang sogot nyerion. Naboy isisehan nami mariti channel YouTube on. Regapan siganu pari bata bani panorang sogoton Kamis tanggal 21 Desember tahun 2020 ay matar surat bani buku Rom bindu 14 ayat 10 sada nama katahon sonon ay tersurat do namangguluh doau ngini Tuhan bakku do menrogop sagala towot anjaha sagala dila mangakui naibata. Bapak nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ibagas nasihol mangalo-alo. Ari partubuh ni Tuhan Yesus na dumadohor tene. Jana sekaligus komanihita mangalo-alo perroh ni Tuhan Yesus na badua halihon. Takasma bahasa maritihon perroh ni na badua halihon ay ijay mahabeni ipatalar ne batak habagalon ni kuasani marhitihon ni na manghumi ganup cholma ase takas mabata ibagas ganupan parguluhan ta si ganu pari maningon do hapeni ipatotap kita ibagas uhurta marimbang hita manguhumi atap marsyuhuman ibagas guluh tasonari. Deran matene, ase tetap ibagas uhurta. Tubuh kesadaran, ase perlu matong kita, mamareksa dirita, jana manguhumi dirita sendiri. Pasal ahana hurang, ahana lepak, nani horjahonta ibagas parguluhanta. Ase aha, ase adong upaya, adong usaha. Janah marjuang kita, laho padiarhon hadirionta, hajongjongonta, ilobe-lobe ni nebata. Halani aha, halani paniparoni Tuhan Yesus na paduhalihon ay, nini naibata ubata. Bakkudo man rogop sagala tuwot. Halak na porsaya, sonay age, halak na lang porsaya. Bani paroh ni Tuhan Yesus na padualihon. Ibagas malas niur, atap ibagas na terpaksa pe ay. Manomot, manrogop, ilobe-lobe ni Tuhan Yesus. Nah, halani ay, maningon may pataridah kon hita ibagas dirita. Marimbang luja hita, manguhumi halak na legan pasal pangabak ni pasal parlohoni deran mahabeni hita ase tetap ibagas malas ni hurma manowot marsombah ubani nebata tongon sikap ta parsahap ta rado tene lang sadalan pakon uhurta. Jadi rado sikap ta manowot kita hape urta atap puja. Tapi marosuh do Tuhan mangidahalak anggo ahana ni hakuhon ni ahane hapor saya ini ay mahomani nehorjahon ni haganup akulani. Jadi maningon sonai mahomani hita ibagas malas niuhur ibagas nalaho mangalo-alo partubuh ni Tuhan Yesus apa perroh ni napadualihon ay. Maningon tetap duha ni hita. Ibagas borsih niuhur. Ibagas turuh niuhur.
manungut laho marsombah ubani naibata. Ase porini PHP ni roh Tuhan Yesus padua halikon bani ari si magirain. Jadi lang BHP ni hita makurjahon na soya-soya. Ihumi hita halak na legan. Hape lupa hita padear dirita. Lupa hita patorsahon ahana lepak ibagas dirita. Tapi marimbang salinari. Marimbang tene hita loja mangindahi. Aha manahurang ni hasoman. Aha masalah ni hasoman. Aha madosa ni hasoman. Deran matene. Ase ipariksa hita dirita. Ase bani ari paruhuman ay. Rup manuwot mahita. Halak na porsaya pa ko na lang porsaya. Ilobe-lobe ni Tuhan ini. Ay mangguluh do iya. Artini ay mangguluh do iya. Ibotoh na batado. Sonaha parsombahon ta. Ubani. Sonaha parsombahon ta ilobe-lobe ni. Sonaha paruhuron ta. Manguhumi do hita. Mangumi halak na legan do hita. Atap manguhumi dirita do hita. Alani ay. Alani mangguluh do Tuhan ini. Tetap mahita tene. Porini adong penalepak. Porini adong penahurang. Porini adong pe idah kita. Ihorjahon halak nalegan dosa. Maningon do sir-sir hita. Ibagas hidup nihur na humbani Tuhan. Ase tetap manasap dosani. Jana irik jolom hita politik. Adong do bani ari si magira. Adong do panorang itu tapkon ne bata. Laho manguhumi hita. Halani ay. Asi maluwah kita. Bani ari paruhupan ay. Tetap mahita. Sadukah guluh taon. Porini adong pe parutolonta. Porini adong penaborat sidopak kononta. Ipataridah kita ma turuh ni hurta. Marhitihun ni na tetap kita tene. Menungut marsombah pasangapkon naibata. Jadi maningon marsangap do tetap naibata na mangguluin. Ibagas ganupan pargul mitonta sa ganjang ni Arion. Tanda ni ibagas malas ni urdo hita tongon. Mangalo-alo partubuh ni sonay age. Mangalo-alo parroh ni Tuhan Yesus napa dua halihon. Laho manguhumi dunia on. Amen. Martonggo mahita. Ajari hamhanami tongtong Bapa. Ase mangahap kanami. Tuhan na mangguluh doham tongon. Tuhan na tetap rapakon hanami. Alani ay. Ajari hamhanami tongtong. Ase ibagas unduk niuhur. Ase ibagas bersih niuhur. Ase ibagas turuh niuhur hanami. Tetap menuwot marsombah pasangapkon ham. Sa ganjang ni Arion, marhitihon ni pangabak sonay age parsahap apa horja nami si ganup aripe. Asetalar matongon Tuhan, bahasa ibagas malas nyur doha nami, mangalo-alo ari partubuhmu, sonay age mangalo-alo parrohmu, bani ari si magira. Bagas Kristus Yesus, Tuhan sihopkop kanami. Jalan manamirapakon tonggo namin. Amen. Oras bata ganupan, selamat pagi. Anduar matongon sa ganjang ni Arion. Tuhan na mangguluin mahoma na tetap marhorja ibagas parguluhanta. Asehita pe tetap ibagas borsih nihur. Ibagas turuh nihur. Manawot, manrogop, marsombah. Pasangapkon Tuhan in sa ganjang ni Arion. Shalom.